He kiria tohu I roto I te reo Italiana, reo Māori hoki ko waihangatia. E aro ana te kiriata nei ki ngā tūhononga a ngā hoia o te rōpū Māori 28 ki ngā kainoho Italiana I Maunga Cassino I te wā o te pakana tuarua o te ao I ngā tau e 85 ki muri nei. Anei atu mamau haruira. He kiriata e pāna ki te riri. E hāngai ana ki te whea ko pono. I te tau whātekau mā whā ko te rōpū Māori 28 I pakanga ki ngā tiamana I Cassino, Italia. He kiriata mo tau riri e ai ki te tirohanga Italiana. Māori are the invader colonizer. So they are looking at Māori as these colonizing invaders. No, non sono fascista. Ero fascista, ma adesso no. Kei te takapū o te riri ko te aroha, ko te māramatanga, e whiti ana. Finding some commonalities through whānau and manaakitanga, they're universal languages that surpass the language barrier in the middle of one of the most chaotic times in World War II. We have a duty to pass on their stories, and we also have a duty to to be conduits to tell that story and to pass on to the next generation. He kiriata poto e hāngai ana te titiro ki te tūpono tangātu o tētahi hoia Māori o Anaru kia Salvatore, I te hoki ngātu o te hoia Italiana ki tōna kāinga ki Maunga Cassino. He's a classic Italian deserter. He ended up on the front in the middle of winter with a summer uniform in the snow, and they think, what the hell's this about? And they desert. And he returns to his hometown to find that the war has now moved onto his doorstep. Ko ngā whakawhitinga kōrero reo Māori me te reo Italia, tētahi āhuatanga pāreka reka ki te hunga mātakitaki. Kare koe miraka te be. Miraka be. Ka. The fact that the two men communicate in their own reo, in their own languages, is so important because the audience gets what they're saying, but the other man doesn't. And so there's lots of conflict and gags in that. Kamupenesi. Cowboy. Cowboy. Cowboy è americano, no? Ai te tau e tū mai nei ka whakanui a te 85 tau no te pakanga nui o Monte Cassino. Ko Maunga Cassino tētahi ara, hei whakamahua ke ngā mamai kei te rangona tonutia. We are wanting to make cinematic rongoa, to create cinematic healing for not just our Italian and Māori tupuna, but for all the other cultures who were embroiled in that very United Nations traumatic event. Ka whakare waina te kiriata poto nei o Maunga Cassino ki te whitiwara kiriata o Aotearoa. Tūmamao harawira, te ao marama.